Vâng. Kardom Dilimen Rosanta Ronhan, Linis Pasio, Lapen, Member Secretary, Carbon Law Against Corruption. Pu Dili Tundo la ke hai something hanse, Carbon Law Against Corruption, Chief Convener Law. Kardom. Pu Alang di Bangke Sarkiri Ronghar, Carbon Law Against Corruption, Member Law. Si Alang itu ben ni cipu cemponi po, sapor ni pin pen. Convener Chief ke hai, juga datang episode pun nang di pulau. Carbon Law Officer la pen elected representative itu. Backdoor pen. Payment bill pencengla ekdom sakuri appointment pialam nang di pacini lo la sobang kosong si klem lompong mana di la kan klar tak pen hatate La ke athe pialam finali na karjo iglo ili tumar representative atu la pen officer atu kicheng si litum kam ke pialam ni chithani na kam ke pige la pulo je ametha monit aphan kam ke chipike atu close tender department along close tender pensila tum kam CPA ela ke supporting contractor bang thombang pri pangrumpo just tender ipi kusi ara phan paklang kita me maduda chini delo maduda thegandelo hemarlo sila tum tender ipi ku arontan so saklem la tum padampo sonsi close tender pensi ame thang muni da tum apha supporting tender close tender la sonsi ame thang muni tum hala tum kam sipi kon la penang parta appointment sonsi ki pi lo appointment ki pi la tum pasonia system si ki claim isia bangke la tum interview hangpo interview hang ini ni apran ame thang candidate ke la already selected lo kecing wai tang lo ye amu ke department along la ke drop seat for the seat for amu garong par amu ga so amu ga han se la kuson si already selected list department along la tum chipot hai ko la tum han si merit list mate appointment pinang ko la tum already la tum representative batum ko thai ko bangke la soang bong rada phana bangke la tum ko pila ma claim di athe interview ke paklan ko arontang jadi la tum bangke rat pangrum po lupa jawab po de lupa jawab po rada tum han lupa jawab po pachon pro ekdom hangjo ko sita me mo apor hot result ke klangnya hot bangke hala graduate atau sumaratu de graduate atau sumaratu metric ke pas ta star mark ke long atu graduate ki ta gold medalist ke long atu ke hala merit list long ka bangka amena bide stame cethan par kalam kali hedi adhar la graduate puno metric ke pas puno la certificate ke nam atu mason son si merit list long men do lalu pulote alang itu bangke backdoor pensi ke claim lo isi pen bangke pen aku isi do tulang isi asisten bangke backdoor pen bangke lake interview da call ke lo ada call ke lo la department pen vacancy report hang po vacancy report kopia department long vacancy report department pin long latum hang po kopia pus ma khali gitu amit hang munir pan la bu cipi joy la hello backdoor pen appointment ipi bangke la pen payment ipi payment alam kontraktor tu penangan itu aning ke oi do bilong dun de tangka konsil long tangka ave tangka nang le de la ke ili tu rada phana pamang hujo tangka ke asitin project scheme farmanta tangka ke nangli athe dakpen department atum DPR kothai lo nangli head of department lo la pen ke la tum annual action plan loji de annual action plan ateng pensi government lo la tum tangka hamji ke tangka ceiling la tum tangka la ceiling la tum break la sila sohor mu bangke el tumrar phana pamang sta
ahormu la tum la puson si claim ho tangka jong si farsa tangka state government tum nang kilo pelote la tum aprang si bangke la tum jasa tangka bang amethang mun tum han ijo wet la tum payment si pi la ko komane akorti amen pen komane anjir pi amen pen apiso amen pen la son ola jitu rara phan pi pi aprang alang tum bang tangka en la ko orang phan ke jeneba asa obi pichompo wow dhare 10 crore ading 1 crore babi pichompo kuti sida tangka bi pichompo laso kuti sia tangka sanction order ka pachon dia phana tum chik hopta ruini ruithom enpo sanction order chon de la phila department pen requisition than po council up to treasury de tangka ke si palong lock andala tum chiklo yon da ka por palem por rara phan bangke la pusi pemangru la pusi pemangram lo tetapi ame thang la tum bangke la puson si backdoor pen bill sita en bom lo backdoor pen appointment sita pi bom lo backdoor pen kam sita me ili tum na penalty batum bangke pi bom ci en bom lo te chip kurang lagi hai ni sama maju tuklang la article 2751 Constitution of India tengkan la ST area running it itu karbing long ta ST area si guru dun lo kasi itu long pas ni kan sih kalau malah sebang nang itu pelakar kan kan itu athe pialam lo article 275 1 Ministry of Tribal Affairs pen ke tangka ke ihi pen langdam lo kulo te unlimited tangka nang lo jela an tangka sinang pichom ba nang PO walam kali si alam pen alam dara health department along first installment itu dara karbang long rural area kisu kelang kipon ke wan joy ki aphan ambulance ke nam je aphan je dara 597 lakhs ke second installment dola sila la puson tha taxi atangkanang lelo la puson tha taxi litum se agriculture horticulture veterinary animal husbandry fishery department dairy farm handloom and textile asitina department along ta ili tum jitu grand and it utang de lo matedi la ki jitu kapa pihu arara phan kan thur ponji dan ke nang le se thek pe tum chithan na dharap handloom and textile department handloom and textile department along ta self help group batuma phan di self help group tum bang ke group chipin chong nang po bang ke group isia group along ake kom ne ta atau weaving gitu weaving center ka cingpui phan ake kom ne ta 10 lakhs up to 15 lakhs an atangka kapanong do son ta taxi animal husbandry department tetap hak kepangreng aphan itu self help group unemployed youth atum puno women atum puno di self help group ciseng lo pulo telap hak kepangreng aphan stami isisia group along atum 10 lakhs 15 lakhs la persona tangka do la pen asitina department along ta la puson itu travel long so kapa pihuara atum han kang thur ponji tu athepi alam NC Ministry of Tribal Affairs atum tangka aningkan wangta nang lobong akirap tanang pibong la penke la so apu thake mililong nonta financial sanction Ministry of Tribal Affairs ahin pen financial sanction order nililong do lada kiki pulo la ke 2019 alus 1920 2021 ta do tanili 1920 alam si pupo 1920 ke karbang long along medical department along ambulance ke nam ya phan te ambulance ke nam ya phan ihum huma ambulance along ke 16.60 lakhs mane
ihuma ambulance ke 16,60,000 sila daga ke kom ne ta Karbeng Long pen ensil duita district aphan hum thom ke bra ke thom ambulance nam nang ji การเบียงลองเป็นดิมาสอบ di masa te Karbeng Long hum thum ke chithat dak lo pulot be ke kom ne kret drop ba ke chitang จุดรับเลยจิตตั้ง saya lason thak thak si likem aku dam thulu na la banke veterinary department la animal husbandry and veterinary la ke Karbeng Long la pen di mahaso la duita hinia district aphan 605.98 lakhs tangka nang kilo do de pen isisia self help group along ake kom nai ta de ake kom nai tala dake pu banke indo da member aphan o 1,47,800 tangka pinang ko la son thak thak fishery long ta do fishery long ta do dairy long ta do la son thak thak si aku education department long ta do education department la pulo ministry of tribal affairs article 275 1 teng pen ke elitum pilo poi ha model residential school residential school la hai ta kalang lo setelah hai residential school claim ne la gelitum ground report and mati gelitum sini ni lo stame ahok lo article 275 1 ateng pen ke Karbeng Long la pen di mahaso la pen apart tribal area ke doan north east India long anikan bang ta tangka nang lo तो हमसे के है निदी नाली मनang kali polam gedeng sedami Karbi Anglong arlo atokano ice cream do ningkan kep ho api anta ke klem patangte nang di mata tha lap mata tham mata ekta golf le nang chela lo te klem gedam amo anta chela et poma lapen government ki AFCC government na cari long lo nikan kep person cari long lo lapen Congress lapen non BJP atau masuk puthak nang di tanpa larik tha hok pedalang lo pen ke rat hek from lang sinali nang kar julo Karbeng Long ke AFCC government sistem nikan kep nikan krip hok nang dolo malaka hok lo Lason thak si Congress government nikan kep nikan krip hok nang dolo cari long ata ahok lo la pen non do bom government atum ta cari bom lo la ke tum ka do ta thek from lo si ahor mu banki nili ki pui pu banki la pulo nili batte nili ki chini banki AFCC government atum claim ke patang tia kam an sitame Congress government who claim patang nang po eka ku Congress government who claim ke patang mun ia kam an ke non ke do bom government tum claim patang nang dan alam pe alam mul non do bom government tum ang sigi ka pre government ang sila protah ke non do bom government tum ke patang mun ia kam ke mo ke wang dia government tum claim nang po ate ma itu government ke party gali Hindi. Government ke government lo. Kasi greater in jito rap ali aphan greater interest public interest aphan government atum kiding pon an scheme banke claim patang ponan po. Se alam pen alam iltem jithan pon sina. Kidam tang SDC government ahut kiding pon jene ba medical sub center PHE jito plan mokha jadi ela pen ke tourist complex mokha rason ta taxi ge ondung ya se government uta ke claim pon scheme do ke patang di scheme do stame ang bongolom congress government ke claim ke cari tumla lai scheme ban ke lang pon pe de lo ko pia thetong lang pon pe lo ne party ke chelang selera thetong lang pon pe lo ne mate atangka bang hai se government tum chola ba ma batang dekan ke der man non government tum claim with that la person ne pine congress government ho te la son taxi el tum langal sina congress government
ahur ke klaim patang te akam do pi Kalang karbeng lo anu de Kalang atokan lo. medical sub center ta kikim do pi de engke La ITI ta. model school amukha ta ke klaim pon do ITI amukha ta do Ako si PG amukha do si lahai scheme bang ke jong si Congress government hun claim patang de kan idiot pustami non ke do bom government hun claim nang po Kalang. Andi, non government to claim clear lo pulo de la banke ultimate kena ho ji ke rat lo So atokan lo. rong so to gan lo pen tang part of corruption lo lage andi ke la puson de tax non de bom government hun ta patang de kan erji puke uthe ke mat la tun ka kam claim patang de kan un i doji si mo de mo ke ka pre government to claim clear po la puson ni kali nang central long ni tum lang data central government to ha jonota dolo hut ke claim tekang akam dene ba harai ghada dolo de ha kumantulo ne devegora hut scheme ke den tekang pot congress hut claim lo non bjp hut opening to dun phirlo continue claim la president claim bo misia government ke claim patang dia kama na posidia ba drop suppose north east corridor mukha tuwar mukha kedam tang bjp government hut patang dia kam Congress tum claim lo ako nung Congress hut patang dia kam anu mukha bjp government tum claim lo lagi centrally alam sini pula ba kapre state lo alam sini pula sai tum kar bang long bang la puson kali dia je ya zisia government hut ke claim kam Congress tum claim Congress government hut ke claim ke deng pon scheme mukha non ke bom bjp government tum claim la ke kana ho ke rat lo iltum si kana ho lo la pen la puson kare der nang po pen ke deng pon an scheme bangke nili government aphan kachuni ri gang tu pulo patang pon et nang po Ikuman ke la silam ya ju tulante la il teman dombe udah mau lagi tantang UPDS itu central government pen accord dulu central government pen la so accord do hot itu man package tapi lo tu dombe itu man so abang scheme implementation kira deng pon lo so lo nang ti pen tantai ma kalang lo UPDS la pen ke government of India gobo basam ang bong ikor kita lo pen ke asavet pusita me kar benglong arara phan ili timanok bi tim ke song paduk pen joini 350 crore special economic package kar benglong arara phan panong kita nak ya ho lo kapachubai wala ma be pin lo la pen ke nikan silong 70 crore de 70 crore tangka consular long nang lebon lo si nililong non het isia report nang kele ateng lo te nili long report do ladak kipu bangke karbeng long autonomous council aphan already tangka nang lo lab lo tangka nang lo lab lo penke MOS tangka ke avelo already nang lo lab lo lasi ladak la puson si kipulayo 350 crore 350 crore tangka angbong pen 274.37 crore ke already Karbang Termas Council lo Ministry of kiba Development Northeastern Region Ministry of Development Northeastern Region pen tangka nang lo lo la pen ahin ke dolang 75.63 crore ta nili ke chinya tengke nang lo lo athema bangso minus ke OM minus lo OM ke 11/09/2017 si lato ke paklang polo tengte non an ke lahai MOS tangka ke avilo injat lo sisteme isialama bang ini kan MOS pen kupitong claim ne rara tem ke chini dun un edet abang ke nili aprang kedam tanga aprang episode hota pulo je PIB Public Information Board Public Information Board
mate tar pang thek signboard posipulo kami claim ke dama di malong hadi laki MOS pen si ke claim lo ko iltum ang thek pon long le Palang telepon yang lama. yang ang thek yang si thek pon long lo ko te MOS pen ke claim la scheme hen lo ko le tum thek pon long ko sta me thek pon long le akenan pulo te ni la MOS pen ke claim ke dam asitin scheme te ni le rada long ban he sta me non nali nangkar ju MOS puthaga banke already tangka government of India tu nang lo edlo council lo nang lo edlo lapen sa tangka nili itu nili no less nili kachini ting lote MOS special package sa mukha tangka ke edlo Iya nanti. edlo te chỉ cái hay hôm nay các lương tung tăng cái là related đó là non MS long MS product along tập còn dulu là rubber plantation kalau yang long termas konsil long itu kita yang kuat so rubber plantation apa tak larda kan yang kan thai malakwan itu si etikima mas kumahan si bima lapen social department sila so kita supervisor kulima lapan karbeng lo termas konsultan robot mission to kideng konji palam do lapen ke MOS long si tami latung siang deng long kejong si ang deng long ke jong pondo kejong pondo pala de la banke latung robor ka tikia phan latung isi package latung en pon lo la banke 2.5 crore 2.5 crore 2.5 crore banke robor ka tikia phan kedeng pon kethak atangka ke panong pondo panong pondo de la penang parta government of Assam tu karbiang long insurgency a problem ke pa jitu kapaham ji de la jitu suluk sudah kecisong panton dia phan government of Assam tu soil conservation department lapen ke irrigation department tu skin ke deng pon jalam do lapen ladak ake komne ta ola samalong 150 hektar 150 hektar robor kati ki poni alam ladum do kamila so 150 hektar itu robor kati ki ponji ladan ke karbiang long non jitu surrender semaratum rehabilitation farman atum cilong dune ne labang ke alang litum si cini po sitame ang bongalom karbang long termas konsil penabang robor ketiki atu malong pen robor ke nam la hay lambang ke pepar media long thekdun long ta la so arobor bang ke la MOS special package tangka pen ketiki arobor lo ne mate nang hala soil conservation la pen irrigation department atu pen kedeng ponji scheme pen ketiki arobor potong non konsil atu kachin nam lo ne la bang ke chini din delang nililong report avela sta menili report hangbong nililong report nang leji kenang pulote nilila bang so puthot sara thengno lang thu di pen patini betul Makante order dulu si ini ceput ke bilang deh untuk na kapre kapor deh untuk langsung ceput andeng pada pun tu na ini galang tu apa na